Ku mwanya wa gatanu mu mazina yiswe abana b'abahungu benshi mu mwaka w'2021 ni izina Igira Neza. Iri zina ryiswe abana b'abahungu 2000 n'abana 406. Ku mwanya wa gatatu mu mazina y'ikinyarwanda yiswe abana benshi mu mwaka wa 2021 ariko abana b'abakobwa ni izina Irakoze. Iri zina ryiswe abana 3810. Nguhaye ikaze kuri Isoko 24. Ni muri ya gahunda yacu tubagezaho ibintu 10 runaka biza imbere y'ibindi, top 10. Muri iyi video ngiye kukubwira amazina y'ikinyarwanda 10 y'abakobwa n'10 y'abahungu yakunzwe cyane mu mwaka wa 2021. Ni amazina yiswe abana benshi bavutse muri uwo mwaka. Bisobanuye ko mu Rwanda hari abana benshi bitwa gutyo. Ni amazina yagaragajwe na raporo y'ibarurishamibare rituruka ku irangamimerere mu Rwanda, Rwanda Vital Statistics Report yo mu mwaka wa 2021. Iyi raporo igaragaza ko muri uwo mwaka abana bavutse bakandikwa mu bitabo by'irangamimerere ari 310 n'abana 249. Muri abo harimo abahungu 157 n'abana 615, hakabamo abakobwa 152 n'abana 634. Muri abo bana rero ngiye kukubwira amazina ababyeyi bahurijeho babita. Ndakubwira 10 ya mbere. Reka duhere ku bana b'abakobwa. Ku mwanya wa 10 turahasanga izina Izere. Iri zina ryiswe abana 794. Ku mwanya wa 9 turahasanga izina ryitwa Izi Byose. Ababyeyi bahisemo kwita abana babo iri zina n'ababyeyi 800. Ku mwanya wa 8 hari izina Niyo Gisubizo. Iri zina ryiswe abana 1000 n'abana 8. Ku mwanya wa 7 hari izina Niyo Gushimwa. Iri zina ryiswe abana 1000 n'abana 25. Ku mwanya wa 6 mu mazina y'ikinyarwanda yiswe abana benshi mu mwaka wa 2021 turahasanga Irasubiza. Iri zina ryiswe abana 1633. Ku mwanya wa 5 hari izina Iradukunda. Iri zina ryiswe abana 2337. Ku mwanya wa 4 hari izina Igira Neza. Iri zina ryo ryiswe abana 2867. Ku mwanya wa 3 mu mazina y'ikinyarwanda yiswe abana benshi mu mwaka wa 2021 ariko abana b'abakobwa ni izina Irakoze. Iri zina ryiswe abana 3810. Ku mwanya wa 2 turahasanga izina Ishimwe. Iri zina ryiswe abana b'abakobwa 5578. Ku mwanya wa mbere mu mazina yakunzwe cyane mu mwaka wa 2021 amazina y'ikinyarwanda nkuko bigaragara ko yiswe abana benshi muri uwo mwaka ni izina Ineza. Iri zina Ineza ryiswe abana 6867. Ayo niyo mazina 10 ya mbere rero yiswe abana b'abakobwa mu mwaka wa 2021 amazina y'ikinyarwanda. Reka turebe no ku mazina y'abahungu. Ku mwanya wa 10 turahasanga izina Irasubiza. Iri zina ryiswe abana b'abahungu 1926. Ku mwanya wa 9 hari izina Ganza. Izina Ganza ryiswe abana 2000 n'abana 68. Ku mwanya wa 8 turasanga izina Kwizera. Kwizera ryiswe abana b'abahungu 2125. Ku mwanya wa 7 turahasanga izina Ineza. Iri zina ryiswe abana b'abahungu 2244. Ku mwanya wa 6 hari izina Iradukunda. Iri zina twanabonye mu mazina y'abakobwa
ryiswe abana b'abahungu 2292. Ku mwanya wa gatanu mu mazina yiswe abana b'abahungu benshi mu mwaka w'2021 ni izina Igira Neza. Iri zina ryiswe abana b'abahungu 2000 n'abana 406. Ku mwanya wa kane hari izina Hirwa. Iri zina ryiswe abana b'abahungu 2000 n'abana 680. Ku mwanya wa gatatu turahasanga izina Irakoze. Iri zina twanarisanze mu mazina y'abakobwa aho nubundi riza ku mwanya wa gatatu. Ku bahungu ryiswe abana 3000 n'abana 334. Ku mwanya wa kabiri turahasanga izina Mugisha. Iri zina ryiswe abana b'abahungu 3906. Ku mwanya wa mbere rero mu mazina yakunzwe cyane y'ikinyarwanda kuko yiswe abana benshi muri uwo mwaka wa 2021 ni izina Ishimwe. Iri zina twanabonye ku mwanya wa kabiri mu bana b'abakobwa biswe muri uwo mwaka. Ku bahungu bo ryiswe abana 7731. Ngayo rero amazina 10 ya mbere yiswe abana b'abahungu mu mwaka w'2021. Bisobanuye ko uzengurutse mu gihugu hose ushobora gusanga nyine abana bitiranwa bangana uko nguko. Ndagushimiye rero, murarike gukomeza kunogerwa n'ibiganiro binyuranye tunyuzana kuri Isoko 24.